Kunjalo ke madoda amakhulu, inkomo zikaNgconto, zikatoko, zikatshwa, zikatsa, zikasarhilo, zikamlabo, zikafazi benye, kakhezana, kaNqwabile, kanenkosi, kaNosingi. Namhlanje kunjalo ke inkomo zikaNojela. Kusile madoda, sakhale nduku. # mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Noba ukuphi mawubona le video fanele uyishare ukuze abantu basinde. Ungasindi umuntu omaziyo nomthandayo noligugu kuwe ngokuthi wena uyishare. Le nduku inzima itshintsha impilo zabantu. Singaya apha isigcabe esinzima uzothi mawugcabe ngaso uphumelele. Business yakho yakhaya ibheke phambili, inhlanhla ukhuphuke esikhundleni lakuhlala kubona. Senza lokho ke namhlanje la ekhaya. Siyacela ukuthi mawubona lo mbukiswano ushare kubantu bonke, ushare kuma platforms wakho. Ngikhona ngimDr Lelo ngisiza abantu bahluphekile, nabantu abacebile, abantu abafanele basizayo. Insohlo yami ukuthi abantu baphile nabo siphi isifo esibathayo. # mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. 078 00 181 78 kulapho uzangithola khona. Mabaphila abantu.